Візем чуынытны бе булыжаща. Паян доброволец куне. Чувашин реут малса гарбине яхын ыры эш тваган шутланать. Выл ешра ул чырытла кемел ялы билик шулдан иртне волонтер. Хастарда булдарула яланшынна булышма васкаган сине шаккунсенче республика бучлыхе Олег Николаев числаре. Візенчен бірі кемел волонтерзен регионды координаторе Чуваш республикин давадзивишлевренде Кене Лариса Мышева. Онба Диана Иванова корреспондент Шивахрах Палашре. Владимир Григорьевич, кунда сире продав кутенесь, езер юратна шоколадлы премек, шогор, езер юратна шамарда, мен кефир, süt, шам сирен менесем. Сывлохор булдыр. Буна кунда бір регелеп, мілле багаланы, вот шапла. Лариса Мышева шитмінжеде жылге Владимир Кудрина иккемішіл бұлыжать. Абат шеміш әмелзем ждерзе барать. Шуллахи вағытыра аршында чыра бұрынать. Унда лайықына, күршчікневі кымбада дебітсе келет, манақына лашын перейлме юрамас, епкала волонтерзем илмес, пидіқына лашын көмілі лайық. Вот аран-аран бардақ шүрет, падақпа инсульта бұлны, ұтларақ емел жінде бұрнат. Ну, мана евірмар, күнда кезе қайма ұзылмалла жеш. Лариса Мышева республикари кемел волонтерзен координаторы. Игры эштімалыневыл, школда веренне жүхнех ажағымна. Тимура тряжин командиры бұлны. Паянда чунитныне тивишледу забырать. Лариса Ивановна пірреде ағайлармас. Халевыл юлдажы зембе вағытран маларақ шуралны пепкезем валли ажы калбаксем жихать. Тетеріс марынде епхам шаплайтыны. Ажасем ирдерек шүттін дене келмесем, шапказене алсышы нұскезе тұғындартсан, віземінде цебедетте хускалашы. Вара хускалны земен піррежынашы зем, тепре вара нерв клеткезем вранашы дейді. Шавынбада ұтларағында вұқытсыр улдойық шурашы жойықра келіне ажазене, шавы роддомзенде, ажа жүратмалы жүкценде, перинатальный жүкценде, пурнеде, шавы шымран шихны, алзышем, нускизем, шапказем тұғындардасы. Мен шихнине пәдембех шубашкарды перинаталь центріне елзіғайыш. Унзыр бүшне кенемезем, салдаксем валли нускизем жиғашы. Юбау екенже, Ростов құлынже, Рашери кемел волонтерзен форум ертіне. Унда перен ендерсем, херіх мұжыр нуски елзіғайна. Паялда бұрлайтман, аслапа сұлықсем бұлды дәд. Шымне бұл барад. Арламахам білместіп те, кенен Аслам же арла забара чипине, чигагани вараебе. Пидежа келде жимран шихнуноски изем. Усы булчыр салдаксене, аншончыр, сендерюбе даврычыр. Кемел волонтерзем перешренде юлмашы, субботник сене худшанашы, вата зембе сузырзене булыжашы, чирляча зенете тимлі куйрашы, шидец вахатра везене спектакль арцапама хазерленеші, кашнееші чун хистени бедевашы. Парне узадыва пыр, тепірне узадыва пыр, тебір жүхне переде бұлышу керді, ебір хамырда вадыла пырвитха, переде қайран шамыр кісем шапла пұлышчыр деп пірінде. Вот, комыл лайық, чунра лайық, пұрнас келет, лайық шеврат пыр. Лайық настроение бе жүрет пыр. Вот, шутлаза жүрен, ырандада мүлі үрішті var жетесе. Лариса Мышева шерм жолынде тепкулари вадрвищем школда физкультуру учителенже дорожать, а жазене сывы бурныш ергене явыштарать. Шавагытрах хайын теслегебе ыры жонлы булма, шинзене булышма хавхаландарать. Республикара ыры эштывагансен форуминже регион ертюші Олег Николаев Лариса Мышевана ыргамылы хенебе курымлы ишсем дунышын кагыр жене шакмалы паллы бачысларе. Шагынбек хизептуны малашне тада да ытларах хавхаланза тарышма вайбарать. Деть Лариса Ивановна. Манун хамын Шакынбек емет. Республикари Кашни районда координатор булдыр. Унзыр бүшне Шав район зенди Кашни пәдік ялли, пызык ял ивыл. Кашни ялда тада әлек Тимуров сен отряд зембек отряд пушлығы булдыр. Дерце бұраганны командиры вара перенеш тада вайлығат. Чеващингаларым вали Диана Иванова, Дмитрий Макаров, Святослав Петров.